اللهم صل على محمد. hangdi amna hangnei etika famne ngai chanungda karamba amal tawbana khwaidagi Allah na pami hai nusir bai chile na sang etikaf ba amal se masti mak khwaidagi chawba ibadat amani ahan bada khwaidagi chawba ibadat amani mu'takif amana tumna leiba taragasu mana etikaf ke ne toroga mafam da changra bai tungda tummaga lai thokip taragasu mahake na maya amalda ajra masung neki lep tanai biraga laigani mamdi amal amadi mat tawdran lai adubu Allah gidamaktani haina kathok laga dunia ge zarurat khudimak tungoi naram laga numit tarane ese isana isabu Allah ge mangda surrender tawraga isa ge nungi amut pa khuding mak sengdok nangai gi wakhalon ge loren na changlak laga mate mongolai raba Lailatul Qadr gi thalising amadi haina fawan numit adu fangzarur ge haina changlak laga kana dawa fuzul ba toy dawa thawk torosen tawraga matam len bai basidi wakal ta da mita na tawgani aduna etikaf ke chanungda pung kun maria sayid time table mas sem dok pirera gan karam matam da karam ba amal toroga ai len gan hai ba se masi isa na sem jaga da bani hare ba amal sindugi manungda Lailatul Qadr gi namita Quran Karim tharakhi aiba Ramazan tha gi mananda Quran Karim tharakhi aiba masina marga Ramazan tha da Quran Karim gi tilawat tawrakanda Allah ga banda ga nakna ba fang base sidagi henna nakna ba amal atai am fobalaite aduna Quran Karim bo fazana tilawat to bangam ba miyo singo nadi ahan bada hayre batarani yasida Quran Karim khatam to bugin net to gadam amak ngamra ani ngamra ahum la ngamra makata bada गुनाह की इपाक तगी सेंगब जन्नत की हिसावरे बा युम मदा लाक लकंदा अल्लाह की मांगदा नुसीना पिक्चना नुंजना फमने ये चैनुंग अदो नंबर मरकंदा इसाना तौकिबा अरान अहुई सिंग इसाना तौकिबा गुनाह सिंग इसाना थदोप ngамददन लैबा गुनाह सिंग मदु इसागी वखलोंदा थमेर कंदा गुनाह अममम गी मिंग पल्ला कंदा अल्लाह की मांगदा हारिबा गुनाह दो कोपिना बा हाइजगदबनी masa yamna zaruri etikaf tagi thola labagi tungda hanadagi tawdura leiba gunaha sing aduda amukka hadana khongda boy betaragadi washing machine da hapchilaga fi sudu oraga lotolaga amang sanda namchin baga pakak oigani aduga maroi ba amana etikaf am ngai chungda salatul hajat ki namaz salatul tasbih ki namaz atub makal kudma ki namaz isra ki namaz soidana son biga dabani hajama umrah magi sawabni awabin ki namaz soidana son biga dabani tahajjud ki namaz soidana son biga dabani son biyo noina tabu mu'takif hazrat aduna masana munna khanta jagada base Allah na maaf tabi wa sanu ai isa se ai gi itakta faraz namaz sing se qaza laibra laitabra se munna khanta biga dabani kana gumba qaza laibo bitaragade ngamliba makai ato pa nawafil sing da matam len bagi mahutta qaza sing hauga dabani angamumba qaza sing hauga dabani maramdi ekoi loin wana khang narabani namaz ama thadok pagi chahi karor kya jahannam da chakan gadariba aduna marakanda aina solba taina wafil sing aduna faraz amagi mo sinma gamloi doba oibani na faraz da qaza warga laikriba sing ado han Allah ge mangda qaza sing dopiba aduga hariwa faraz qaza sing basing aduna marakanda matam maya machangkhrabani na tahajjud kidabak rakat nipan tara try thogi matam ka to pagam darsu rakat ani tang mari tang ka to akanda sonba awabin gi matam aduda awabin gi mat sang na rakat taruk sondana leibangam daptara kaso nafal do rakat ani ka tang hapaga atay matam da kaza singdona leiba sumane kaza da matam len ba se sina hena mahangwanda Allah subhanahu wa ta'ala na yabi gani haraw bi gani nungsi bi gani aduna kaza leiba mi singi da bo di masana kanzagado bani mana tawzaribas amal nafli abada nafli namaz gado adugi chainu aduda yare ba ke kaza singhon ngai khona gada bari aduga ramzan gi tarane mag ekoi jackson na male bada ta posilen gani adu marwaina kun ma thoini kun humdoini kun mangani kun tare ni amasung kun ma panni pan ba hari banu mit mangani ase sigi mangani asida lailatul qadr thiyu ko hena nungsir ba rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam na habi rabbanina hairi ba mangani ase hari ba mangani asibadi kun ma thoi kun humdoi kun manga kun tare kun ma pan hari ba mangani asidi koi ahing chupai bada talen gani nungalam dai gi dua kawal tawi matam duda Allah gi ma da kabla ga dua tawho gani
kopiyo hayo gani ya Allah Lailatul Qadar fangan biyo ko ay bahay gani Hazrat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam tangki ya Rasulullah kari gamba Lailatul Qadar si fang batar gadi ay kari dua ni zauno hai Allah gi Nabi na takpiki ya Aisyah kari gamba Lailatul Qadar fang batar badi nahak Allah dahayo Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah nahak ti kopi bo pamba mapune ay bo kopiyo ay ye Iran sing ay ye soy basing ato ngak piyo hay na hay zaw hay sige desa sedagi kang mga minung sirabay chile na sing kwai dagi yam na ay koy na Allah da hay zaga da ni zaga da base kopiyo hay ba ngak piyo hay ba way sini Allah na kopi kraba Allah na ngak pi kraba bas mahaki dunia mas mahaki akhirat ani mag izzat kalo na may pa da minung sirabay chile na Allah subhanahu wa ta'ala na hay kraba khara se masi ikoy amal daw untuk pangambagyan tawfiq pinabibuhay sa no matik magwala rabay atakaf matik magwala rabay Lailatul Qadar ikoy kwada so Allah na pangambagyan sa no tawang ambagyan tawfiq pinabibuhay sa no wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin